ons het die voorreg om vanoggend hier by mekaar te wees. Wat 'n wonderlike voorreg. Kan ek vra, hoe was jou week? Wil iemand waag? Besig. Uitputtend. Nog iemand? Uitdagend. Dit is die lewe waarin ons leef. Hy is besig, hy is uitputtend, hy is uitdagend. So wat sê dit vir ons? Ons moet stil raak. Ons moet stil raak. Nou, hier staan ons aan die vooraand van 'n 3-dag gebed en vastyd. Is 'n tyd waarin shofar churches, where they come together, not physically, in spirit, and seeking God's guidance, seeking Him in this time. En dit is ook 'n spesifieke tyd vir ons as Shofar Piketberg, waar ons tyd in vas en gebed gaan spandeer. Soos Carla tereg gesê het, ons begin vanaand 6:00, 1800 tot Woensdag aand, waar ons almal weer hier by mekaar kom, om dit saam af te sluit. Kom ons bid net saam. Vader, Here, ek wil vir U vra dat U al die stemme in ons gedagtes sal stilmaak nou. Heilige Gees, ek bid dat U elkeen van ons attent sal maak van wat U in ons lewe, individueel, maar ook as gemeente wil doen. Here, ek sê vir U dankie vir die voorreg wat ons as U kinders het, om vandag saam by mekaar te kan kom. Father, the privilege and the opportunity to come together with brothers and sisters in Christ to seek your guidance. But not just seeking your guidance, Lord, but to read your word, to pray, and to celebrate life together. Life that is in you, Father. En Here, ek bid soos ons deur die woord gaan, soos wat die woord gespreek word vanoggend, bid ek dat U in ons gees iets wakker sal maak. Dat U in ons gees 'n honger sal voortbring vir U. Father, that you will bring us to a place where we want to spend more time with you, in prayer, in fasting. Not what the world tried to make it, but what your word says it is. We follow your word in what you say this morning to us, Father. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Wie is bekend met die boek Joel? Joel. The Bible book Joel. Daar's een hand. Wonderlik. Wanneer ons die Bybelboek lees, sien ons, dit spreek in 'n tyd van verwoesting. In daai tyd het 'n springkantplaag het die land getuister. In daai tyd het hulle oordeel gesien. Hulle oeste was vernietig. So dit was werklik 'n tyd waar dit eintlik chaos was. Hul lewensbestaan was weg gewees. Als vernietig. Maar in en deur dit alles praat God met hulle. In die chaos, in dit wat hulle deurgaan, praat God met hulle. Nou as ons na die boek Joel kyk, sien ons dis 'n profetiese boek in die Ou Testament, waar die volk oproep tot bekering, waar die volk oproep tot 'n tyd van vas in gebed, te midde van verwoesting, ter midde waar dit verwoesting en chaos is. En die tyd, hierdie plaag word beskryf as 'n waarskuwing vir die dag van die Here. Dit is wat die boek beskryf. En die kernboodskap is 'n oproep tot vas, 'n oproep tot gebed en 'n oproep tot opregte bekering.
nie net om te sê, het tot bekering gekom, maar om werklik daai lewe te leef. Met die belofte, dat die Here die deurbraak sal bring, dat hy herstel sal bring. When we look at our country, what do we see at this stage? Wat sien ons as ons na ons land kyk? Change. Hope. Chaos. Corruption. Poverty. Beauty. So there's a great diversity of what we see in this country, what we experience in our country. How does the economy looks? Kom ek vraag gou in Afrikaans, hoe lyk die oeste van die boere? Hoe lyk die koringpryse? Hoe lyk die tafeldryfoeste? There's a blessing still in this, but I really see in this time that God is calling us into a time of prayer, into a time of fasting. Not just for us, but for our country. Like Heinrich said, for the leaders of this country. Then we read Joel 2 verse 15. Ek gaan dit in Afrikaans lees. Blaas die basuin op Sion. Heilig 'n vasdag. Roep 'n vergadering saam. Wanneer ons die woord vas of vastyd hoor, wat kom by jou op? Wat kom in jou gedagtes op as ek sê, ons gaan nou 'n 3-dag vastyd periode in? Ek mag dalk honger wees. Afsondering. Wow, dis mooi. Want baie mense fokus baie keer op die fisiese, my liggaam voel dit, ek ervaar dit. Afsondering. Baie mooi. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Eerste gedagte wat deur ons moet gaan is, en wat ons moet hoor is, tyd met God. Time with God. Time to grow spiritually. He's calling us closer to Him. 'n Tyd om by die Here te hoor. 'n Tyd om nader te kom aan Hom as kerk. Selfsaamhorigheid met ons broers en susters om ons. So ons sien, om te vas, is nie die fokus op die fisiese nie, maar is op Jesus. Our focus is Jesus. Nou wat is vas? Vas is die vrywillige op sy sit van kos vir 'n vasgestelde tyd. Vrywillige op sy sit van kos vir 'n vasgestelde tyd om geheel en al op Hom te fokus. To focus fully on Christ. Nou honger of die afstand doen van kos, laat jou aandag na gebed skuif. I don't have to prepare food. I don't have to eat food now. I can spend my time in prayer. I can seek God's face. Fasting is a spiritual discipline. That's what it is, a spiritual discipline. Because when we fast, we declare that our deepest need is not physical comfort. That's not the focus. That's not our need, but spiritual alignment. We align ourselves with what Christ wants. We not align ourselves with things of this world, like food or anything, but we align with Christ in what He wants to do in our lives. Seeking Him. A discipline is not about intensity, but about consistency. Om dit aanhoudend te doen. Nie net vir 'n tyd nie, maar om dit aanhoudend te doen.
fasting exposes what controls us. Hy openbaar dit wat my beheer. Dit is wat vas eintlik doen. Ek het nou in hierdie laaste tyd het ek begin om 'n bietjie koffie te sny. Ek noem dit net as 'n voorbeeld voordat die vastyd begin, want ek het in die verlede geleer dat as ek nie voor die tyd begin om koffie te sny, het ek enorme hoofpyne. En ek wil nie op die hoofpyne fokus nie, ek wil op Jesus fokus. En baie interessant, ek het nou al die afgelope week begin om dit te doen. En weet jy, ek het nie een hoofpyn gehad nie, tot gisteroggend. Gisteroggend, maar mense, ek noem dit, want dit is hoekom ons goed neerlê. That's why we are laying things down. Yesterday morning, I woke up and my head was pounding a little bit. And in my sense, I know it's coffee. It's crying for coffee. And I thought, I'm going to test this. I want to test this. And I made myself a cup of coffee, half a cup, like I usually do early in the morning. I took 2 sips. Gone. My headache was gone. 2 sips of that coffee. Nou, ek is lief vir koffie, die wat my ken. Ek hou van koffie. Maar dit wys my net toe, hoe my liggaam smag na dit. So in hierdie tyd, lê ons sekere goed neer. So, fasting exposes what controls me. The coffee, in a sense, controls me, and I must lay it down. It reorders our priorities. It teaches us patience and self-control. It trains us to listen rather than react. And we intentionally create space for God. Ons gee ruimte vir God om in ons te werk. Dit is wat gebeur. Daar's tye wanneer ons eie kragte, ons eie moeite, wil nie eintlik sê ons eie krag nie, maar ons eie moeite nie genoeg is nie. Oomblikke wanneer strategieë, talent en die hulpbronne wat tot ons beskikking is, nie meer werk nie. Dan is dit net God en God alleen wat ons verder kan neem. And I believe this is a time like that. Hierdie is so 'n oomblik waar dit net God is wat ons verder kan neem. Waar dit net God is wat ons verder kan wys. Ek wil vir julle vanoggend iets sê. Leierskap is nie net leiers nie. We've got real battles spiritually for this congregation, and they need your prayers. That's in this time we're going to pray for the leaders of this church. Not just for me and Sonia, for Leroux and Emily, for Paula and Jane, for the cell leaders. Because the attacks are real. When we look in the news around the world, we see how the enemy attacks leaders. So we need to pray for them. So hierdie is so 'n oomblik, Nehemia 4 vers 20. Op die plek waar julle die geluid van die bassein hoor, daar moet julle by ons bymekaar kom. Ons se God sal vir ons stry. Soos wat die klank uitgaan. En ek gaan op die einde van vanoggend se diens gaan ek probeer om die shofar te blaas. En julle mag nie vir my lag nie. Want dat die bassein kan uitgaan. Ons roep 'n vastyd uit. Die klank van die trompet, die klank wat uitgaan, verklaar dat jy is nie alleen nie. You are not alone. Ons staan saam. Dis wat dit eintlik sê. Die Here het nie vir my geskape, hy het nie vir jou geskape om geïsoleerd jou fights te fight nie. Hy het broers en susters om jou gesit, om dit saam te doen. En eenheid is 'n verdedigingsstrategie waarteen die vyand nie kan staan nie. Hy kan nie teen dit staan nie. And when we look through scripture, whenever God wanted to multiply, he first called the people to humble themselves.
I want to do this in your life, but you need to be humbled. Moses, I want to use you, but you need to be humbled. So that's the first thing that that God does. We need to humble ourselves. And we do that by fasting and praying, laying everything down for Him. Fasting doesn't twist God's arm. It's not to twist His arm, not like that. It aligns our hearts towards Him. That's what prayer and fast does. We don't inform God when we pray and fast. He already knows. But He needs us to come closer. Prayer positions us to receive what God has already planned. Because He's got something planned for us, but are we ready? No, my children, I want you to come closer. I want more of you. As you come closer to me, as the season changes, as the time is getting riper and riper, then I can release. And I really sense it's a time like that. En ek wil vir jou sê, ons moet nie dink as ons nie bid nie, dat niks gaan gebeur nie. Soms gebeur daar dinge, maar die Here vra van ons, pray, seek my face. Dis wat hy vir ons vra, dis wat sy woord vir ons sê. Dis nie ek wat dit sê nie, sy woord sê dit vir ons. As we spend time in prayer and fast, it shifts the atmosphere around us. En ek, vanoggend in die gebedskamer het ons ook gebid oor die geestesrealm, oor Piketberg, oor Portewil, oor Aurora, oor Citrusdal, oor Moreesburg. We pray into that. We're going to make a change in the spiritual realm. And as change happens there, it will change in the physical. As we seek Him. Soos wat ons sy aangesig soek. Returning to Him. That's what He's saying to us. Joel 2 verse 12. Even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. And when I look at the scripture, one word just came forth, and that is even now. Even in what is happening around us, even in the seasons we are living in the times we are living, that what we struggle with, all the joys, all the struggles, whatever is happening in your life, even now. That speaks of God's heart for me. Sy hart vir jou. Dis waaroor dit gaan. Even now, after failure, after wandering, after judgment has begun, I am there, my son. I'm there, my daughter. God wants to restore everything in our lives unto Him. Everything in this church unto Him. Return to me is not that we must feel guilty. Mustn't feel guilty. It is not a religious activity that we are going to do. Because then it won't help. Dan gaan dit niks help nie. A reorientation of our whole life towards God. That's what we're going to do. Om ons hele lewe te oriënteer, in lyn te bring met sy wil, geheel en al. En dan gaan die skrifgedeelte verder en sê, met julle hele hart. Dit help nie, ons gaan in hierdie tyd van gebed en vas, en ek dink, ek gaan dit nou maar net doen waar ek het moet doen nie, dan moet jy het los. With our whole heart, met my hele hart. En ek vertrou werklik dat ons nie halfhartig in dit in sal gaan hierdie tyd nie. In hierdie tyd van gebed en vas nie. Die Here vra dat ons met ons hele hart moet ingaan, met ons hele hart betrokke moet wees, wanneer ons tot hom nader. Because it's a coming closer to Him. It's a coming closer to Him. Nader kom, nader kom. Soos ons met ons hele hart betrokke is, kom die Here en raak elke deel van ons aan. Hy raak ons liggaam aan. Hy raak ons gees aan.
Hy raak ons siel aan. Elke deel van ons liggaam raak hy aan. Hy bring innerlike transformasie. Gaan ons dit voel? Ja. Ons gaan dit voel. Maar in dit is daar 'n innerlike vreugde, 'n innerlike dankbaarheid teenoor hom wat hy besig is om te doen in ons. Wanneer ons vas, wanneer ons bid, word ons vlees stilgemaak. Ons vlees word stilgemaak. Gebed verskerp ons geestelike sintuie om duidelik te hoor. En ek het die Here gevra, ek loop nou al hierdie afgelope week, sê Here, ek wil u stem duidelik hoor. Duidelik hoor in hierdie tyd. Ons bely enige sonde, wetend of onwetend, wat daar dalk in ons lewens mag wees, sodat ons 'n oop kanaal kan wees tot God, 'n oop kanaal kan wees om te bid. Daar moenie 'n muur, daar moenie sonde tussen my en die Here staan nie. 'n Oop kanaal, dis wat hy wil hê. When God's people, when we as a church fast together, the atmosphere changes. It changes from a noise to bringing clarity. From a place of striving to a place of total surrender. And multiplication in our lives start when we fully surrender to God. Ons lees in Johannes 5 van die alombekende gedeelte van die seentjie, toe Jesus met die skare gesit en gesels het, van die seentjie met die 2 vissies en die 5 broodjies. Maar wat vir my interessant is in hierdie gedeelte, Jesus het hierdie 2 vissies en die 5 broodjies geneem. En soos hy dit geneem het, het hy God gedank vir dit. Hy het dit geseën en hy het dit vir hulle gegee. Nou hulle kon daai 2 vissies en 5 broodjies geneem het en gesê het, nou wat nou? Ons sit nog met die 2 vissies en die 5 broodjies. Jesus received it. He prayed over it. He thanked God for it, blessed it, gave it to his disciples, and as they step out in faith, multiplication happens. What is there in your life? What is there in my life that we must hand over into Christ's hands? That he can multiply in my life and in your life. Drie dinge het Jesus gedoen. Hy het dit ontvang. Hy het dit geseën en hy het dit aan sy disippels gegee. En toe vind vermeerdering plaas. Fasting and praying is our way of placing what we have, our time, our resources, our strength, our plans, our ideas, everything into God's hands, saying, Lord, this is not enough, but you are. He is more than enough in these 3 days that we are going to seek his face. God never multiplies what we withhold. He multiplies what we release into his hands. Then he can multiply. And as we spend time in prayer and fast, we invite divine direction into our lives. Because he will direct us. He will speak to us. In hierdie tyd, as jy, want ons het sekere gebedspunte wat ons opsit, waarvoor ons gaan bid, vir die gemeente. Maar ook, wil ek hê, moet jy in daai tyd,
bid soos die Heilige Gees jou lei, en vir jou gesin. Ek wil hê jy moet in hierdie tyd, ons vas en bid vir die gemeente, maar ook vir jou gesin. Vir jou boerdery, vir jou besigheid, vir jou werk, vir jou beroep. Vir my is dit belangrik, dat ons persoonlik voor die Here kom, vir ons eie ook, en voor hom kom as gemeente, vir die gemeente, in hierdie tyd. Acts 13 verse 2, while they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. During a time of prayer and fast, God speaks to them, give direction. Look what stands in Ezra 8, verse 21 and 23. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. So we fasted and entreated our God for this, and he answered our prayers. So ons sien in hierdie gedeelte, hulle het nie net gevas vir die rigting nie, maar ook vir hulle kinders. Ook vir die kleintjies. We are family. Ons is familie, ons gaan vir ons kinders bid. Of hulle in jou huis is, of hulle uit jou huis is, jy gaan vir hulle bid. Ons gaan vas en bid vir ons kinders. Ons gaan vas en bid vir ons man, vir ons vrou. Ons gaan vas en bid vir ons huwelik. Ons gaan vas en bid vir ons kinders wat op skool is. Ons gaan vas en bid vir hierdie gemeente. Guide us, Lord. Guide us, Lord. Guide us, Lord. The Holy Spirit, when we look at these two scriptures, the Holy Spirit spoke as they spent time in prayer, as they spent time in fasting. Many times people ask God for growth or for something else. But God is asking from us obedience. If we are obedient, he will provide. We can't ask him for multiplication in every sphere of our lives if we don't align into what he wants to do. We can't do our own thing. We need to follow him. Dan lees ons daai alom bekende skrifgedeelte in Sagaria 4 vers 6. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Ons gaan dat die Heilige Gees ons in hierdie tyd lei. Ons gaan dat die Here ons lei. Wanneer ons vas en bid, vertrou ons hom volkome. Volkome ons vertrou in hom. Ons vas en bid nie, omdat ons swak is nie. Glad nie. Maar omdat ons weet dat God sterk is. Hy is ons krag, hy is die een wat ons hierdeur dra. Ons vas en bid, omdat ons weet, ons wysheid, menslike wysheid is beperk. Maar God is allerwys. Ons verontmoedig onsself sodat God sy doel in ons kan verhef. His will in our lives. Today we are called as a church to fast. Not as a ritual, but as surrendering to God. That's why we're going to do it. Surrendering to him. To pray, not casually, but trusting him, believing him. Believing in him for what he wants to do. As we go into this time of prayer and fast, we declare to God that we need him more than anything. Ek het hom nodig meer as ooit. Jy het hom nodig meer as ooit. Ons sal hom gehoorsaam in elke deel van ons lewe. Handelinge 9 vers 31. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here
en die vertroosting van die Heilige Gees het hulle vermeerder. Om tyd in vas en gebed te spandeer, gaan nie daaroor dat ons elendig of ongelukkig moet wees nie, maar om plek te maak vir God. Dis waaroor dit gaan. Ons leef vinnige lewens, ons het dit gehoor vanoggend. Ons leef vinnige lewens. Alles soek ons aandag daar buite. Alles. Vas en gebed sê wag. Kom tot stilstand. Fluister, praat sag en kom terug tot dit wat saak maak. Gedurende hierdie tyd stop ons kyk, maar meer belangrik as enigiets anders, ons luister. Ons wil by God hoor. Ja, dit is altyd vir my tyd, wanneer ons by die nagmaal elemente kom, is dit altyd vir my, ja, dit is vir my heilig, dit is vir my, Jesus het dit ingestel. But before I get there, in this time we remember that our faith in Jesus Christ, our faith in Jesus Christ is not complicated. We so many times want to make it complicated. It's not complicated. It is costly, but it's beautiful. It is beautiful. And out of love, God sent His Son to pay the price for us, the one who carried our sin and opened the door to new life. The Bible says repent and believe the good news. Repent and believe. That's two things that we need to do. Repentance is turning back to God, who runs towards us with mercy, because He's a merciful God. As we run to Him in repentance, He runs to us. He's there, ready, full of mercy. In hierdie tyd van vas en gebed, vas ons en ons ondersoek ons eie hart. Ons kyk na die kondisie van ons eie hart. Ons sê vir ons begeertes, jy's nie met die Here van my lewe of die meester oor my lewe nie, maar God is. Hy's my meester, hy's my Here. And as we go into a time of prayer and fast, it's not about looking or looking unto other things, but focusing on not losing our joy. Because we focus on the food that we are putting aside, then we can lose our joy. So we're not focusing on that. We focus on Christ, on how more intimately we can be with Him. That's what we're going to do in this time. And we've got a few prayer points. Bernard, kan jy geopsit asseblief? The scripture that we have, 1 Timothy 2 verse 1 to 4. That's the scripture that we're going to pray through in this time. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. That's what we are going to pray for. Volgende slide. En daai gebedspunte sal ek vanmiddag op die groep uitstuur en vir die selleiers ook uitstuur, dan kan hulle dit vir julle stuur. Maar dit is die gebedspunte wat ons uitstuur, maar ek wil vir jou vra, soos ek gesê het, bid ook vir jou eie gesin. Bid ook vir jou beroep, jou besigheid, jou plaas. Bid
in hierdie tyd, soek God se leiding. Vir my die beeld wat ek het van Jesus, en hierdie voorstelling vanoggend is vir my kosbaar. Die beker, die brood. Waar Jesus gesê het, toe hy die brood so geneem het, en hy het het gebreek. So. En hy het gesê, is my liggaam. Vir julle. En as ek so na die brood kyk, wie julle, daar waar hy gebreek het, die skeertjies, die foutjies, is 'n werklikheid. Hy het God gedank vir dit. Net so het hy die beker geneem. Dis my bloed, het hy gesê, van die ewige verbond, tot vergifnis van sondes. Hy het dit geseën, God gedank. En Vader, vanoggend kom ons net voor U. Here, ons wil vir U dankie sê dat U U seun gestuur het. Dat Jesus gekom het, dat hy die prys betaal het. Here, dat hy ons vrygemaak het van die sondelas. En Here, vandag sê ons vir U dankie vir die nagmaal. Ons sê vir U dankie vir die brood, ons sê vir U dankie vir die beker wat Jesus se bloed verteenwoordig. En ek bid dat U dit tot ons liggame sal seën, Here. And Father, in this time of prayer and fast, just before we take the bread and we take the cup, we want to thank You, Lord, that we can set ourselves apart in these 3 days. Father, I pray that we will set aside any distractions, any pride, any self-resilience. We just lay it aside. We ask that You will breathe on us in this time. Father, I pray that You will slow us down. Lord, quiet our hearts and clear our vision. Show us what needs to change, Lord. Show us what needs to change. And give us grace to change it. To let go of it as You show us in our life. Turn us to Jesus, who carried our sin, shared our sorrow, and opened the way to new life for us, Lord. Draw us closer, Father, closer and closer to You. Lead us through this time of prayer and fast, so that our joy may be deeper, our faith be stronger, Father, our love for You renewed. Multiply our faith in You, Lord. Multiply our unity in You, Lord. Multiply our impact in this vicinity, in the towns that You have placed us. Let Your Spirit lead us, Father, in this time, and let Your glory be seen in Jesus' mighty name. Your glory. For Your glory. Not for ours, Lord, but for Your glory. In the mighty name of Jesus. Amen.